Dobar dan i dobrodošli u moj prvi video. Ovo je moj prvi video i ako vidite neke pogreške, izvinite, početnik sam, ovo mi je prvi video, pa eto, to je to. Ja mislim da bi video trebao da traje oko 5 minuta, čuj mene 5 minuta, 10 minuta. 10 minuta, evo, ne znam šta da kažem, gledajte. Gledajte i uživajte kako ih ja derim. Ajmo, uzi to. Ajde, ubiću te, Jesse. Gdje je ovaj? A dolje, jaj. A pa daj, uvijek mrzim kad mi se ovo desi. Ta. Odsemo. Ne. Hajde, probat ćemo ovdje. Tako me svaki put izbaci sa servera. Čudno baš, ali bla bla bla. Krenemo malo da ih razbijamo. Black Ops. Piše se BLACK-OPS, ali što ću mu ga ja? Nisam ja sad neki profesor da ja tamo ispravljam. Sam da kažem, a daj, Groza više, Groza, pardon. Groza je grozna. Nema pojma što sam ovo rekao, ali nema veze. Gdje ćeš? Pa kako me nemam riječi, brate. Joj, samo malo nisam ni pogledao kad sam krenuo. Dobro, vidim. Ajmo. Aha, sa leđa. Nja. Op. Pop. Jarane. Eno ga. Dobre. Za malo. A daj, pa imaju one zlatne uzije. Kako da ih ubijem? To je nezakonito. Ovog Luki. Luki, ima Luka jedan. Luki. Aj, zacepi, molim te. Kako me nervira ovaj čovjek, ne mogu da vjerujem. Ne, ubij ga. Dobro. Ovo je bila 5 sekundi. Čuto! A gdje si, Savo? Jesse, jarane. A da! Izvinjavam se što ovako loše igram. Prošli put me je krenula. Prije 5 minuta sam igrao igricu i krenulo me baš, a sad me biju. Pa već snimam za YouTube.
recite za dobro, evo, Igor Crna smrt i Luka vas pozdravljaju, eto, sve. Uj, ne, Santa, ne. Ovo mi je snimak. Dobro. Ljudi, moram napustiti ovo. Ovdje previše, kako da kažem, previše zezaju sa ovim svojim najjačim oružjem. Te groze, i to. Da vidimo kakvi su ovdje. Snimam. Brate, jednom im kažem, on neće da skontaju. Eto, nek sad sami skontaju. Ako sad ne skontaju, neću im više ponavljati. Sad sam ga izbušio ko švajcarski sir. Kad kažem da hoću da snimam i to moj prvi video, on se mora nacrtati ovdje, znači. Dobro, to crtanje bi potrebalo. Više da se naslikaju. Pa da! Dobro, jedna tista stvar. Pa daj, brate. Jel me zezaš? Nemoj, please. Misliš da ja ne znam? Ne, Grizzly. Ne Grizzly. Jesam ih pobio. Da? Sam ih izvinio. Zapravo izvini. Ponizio sam ja. Pa to zavisi koliko da imam pogleda i subova. Sa frapsom i nemoj me ometati, nek ljudi uzivaju. Ovaj malo zeza, sad kojim programom snimam. Evo sad i vi znate sa Frapsom. Nekako on mi je najbolji. On mi je nekako najbolji zato što mi je na prijašnjem nekom rekorderu bila slika užasna, znači nije se moglo vidjeti. To sam htio da postavim na YouTube, bože sačuvaj meni. Ali nadam se da će se ovo bolje vidjeti od tog mog prijašnjeg snimka. Koji nisam ni objasnio, koji nećete ni vidjeti. Pardon. Stefan, bre. Rate, ne kontam, rate. Nisu me pitali nijedno pitanja sad pred ljudima koji gledaju ovo. Koji gledaju ovaj moj prvi ludi, nenormalni snimak. Izvinite što se čuje tastatura ako se čuje. Ovaj moj snimak, baš oni me moraju zapitkivati. Pa brate, nisam ga očekivao. Otkud to? Eto ovaj kristal. On mora znači da bude sa ovom u klanu, to je Sasuke zapravo. On ima repair i katanu, pa zbog toga
Hoće malo da mu se zavuče u guzicu, ispričavam se na ovom. Jesse, u lijevo, rekao je lijevo. Glaso. Glaso. Rate, koliko je pitanja meni postavio? Ako imate vremena, vidite, zapravo ne morate. Ne, odakle? Uaj, vidim te. Jesse. Džezba. Jesse, džezba. Dže, osa jedna. Dje. Kad ocije svi, onda ću i ja. Dobro, ajmo. Lijeđa, ubij ga. Jebote, panzer. Pardon. Ja ne... Da ću ti ja, Linek, ne boj se. Da. Ako ne bude znao da kopira, ja sam patka. Krenuo na mene. Dobro, neću da se smijem, pošto ja sam sve pare spisko na, koja sam mu dala bio sam početnik. Znači, T1 armor, pasite sad, T1 armor, znači to T je kao klasa. Klasa 1 armor sam nadograđivo i došao do klase 10. Pa ako to nije glupo, stvarno mi recite. A jedno nadograđivanje je 25 coinsa. Ovi zlatnika, oni se mogu kupiti sa parama, ali nisam ja tolika budala. Očekivao sam ga da je dolje. Vidite, ova mapa je zeznuta. Pošto je nekako koji satelita, 2D od ozgo. Od ozgo snima i nikako ne možete da znate da li je taj čovjek ispod ili iznad vas. Pa vas tako nekad može zeznuti i ubiti. Vidio sam te, Jarane, ne boj se. Ako me sad ubije, ne znam. To ne znam ja. Dobro, nije tu, ali... Jesse. Jarane... To, Igore, daj mi da te ubijem. Imao spawn, pa ga nisam mogu ubiti. Znači, jak je uzi ovaj minigun. A šta ću mu ja, Igor? Pa imao je spawn, brate. Imao je spawn. Uj, 45. Aj, da me sad... Jesam rekao, da me sad neko pljune i ubio bi me. Nisam završio rečenicu, ali nema veze. Prevaziđoh ja. Dobro, ovaj snimak je trajao duže od 10 minuta. Hvala svima koji su gledali ovaj video. Lajkujte, šerujte, subscribeujte. Link od ove igrice će vam biti u deskripciji. Biće vam i link od moje Facebook stranice. Tako da vidite naše slike, šta mi sve imamo u klanu i tako dalje. I ako se sjetim, samo ako se sjetim, dodat ću i moj IP. Dodat ću i moj IP tako da me dodate za prijatelja. I do sljedećeg puta.